Echera echayi echa akibua kandi baraganisa okumushajika omukaruru kabona akenkumibirabirinamukaga. Being brought to this area, the hospitals and schools, now we have all these things in this place. The PDM, the money that is going to the economy, which used not to happen, now it is happening. And that's why we need to take back the president. The third one, why Lango and Aleptong should vote for you, is the fact that the national resistance movement under your leadership in the post-independent history of Uganda is the first political party in power to introduce wealth creation initiatives. Omukugamba kwe President Museveni yagirangwa akagezaho kurwanisa okushorora mu nganda n'amadini obutaha ekitinisa abakazi kandi nagirangwa eki kyerize buri omwe omugisha okukora ekyarikwenda. Liberation of Uganda eventually. Then the second point was unity. We don't believe in division of tribes or religion or looking down upon women or looking down upon the youth. That's why you hear we try to bring up everybody, because everybody is valuable. Okurigirira ahari President Museveni gavumenti ye etererize ebyokwerinda kyaretaho obusinge omwihanga. The fish ponds are a bit expensive. You can't do them with your PDM money. So the government is going to do them and give them free. All I want is cooperation from you. President yaraganisa okugumizamu akakora enguuto ezitakakozirwe omukyanga ekyarango. The road from Soroti to Amuria to Obaranga to Achanpi. Achanpi must be somewhere. To Achanpi all the way to Otuke and Abim. That road we shall add it to the list. Izobe rya nyenkyakare orwa katano President Museveni naija kusiba mu district eya Kwania hamwe neya Apak. Amakuraga gashakwa Ram Edwin ahabwa TV West. Webare Edwin Rama wa makurago erizoba hokwatire chibina cha FDC bendera James Nandala Mafabi yasibo mchange cha Busoga arukurondo bushajije Mafabi yahika omuruka muri nabuyende kandi abantoko yabaraganza okubayisyo buhereza okutungure canga obwaruka miliyoni igana omuruburcharo okurondo bushajije erizoba Awa James Nandara Mafabi okwata ekibina cha FDC bendera okutwaliza hamwe kwatandika kutanguhi bwanyuma ya zimwe amotoka ezaba ziri mu convoy ye okufa. Abanyumakire babasa kugumizamu kandi bayakirwa abahagizi babo akishaicha Bukungu landing site. James Nandara Mafabi nagirango yaba president wihanga Uganda buricharo naza kutayo miliyoni 10 nokubakobera etuba buricharo kijja kufunanga miliyoni 10 buli mwaka. Umyaka 5 muda kumfunye miliyoni emeka 5. Sasa nenda kunditola. Yaziza sasa nenda kuja kundifuna nditabai baburuna ku. Buli mwaka bayi trilioni 10. Era tenda kusavinga miliyoni 10 no dile mwema mchalo. Bana baba bakola business yayi wenu. Tenda kuba support baba wasu wano bajewa waikuru. Oku yabashenekerizibo president wa FDC Patrick Oboy Amriat.
What we have demonstrated in the FDC is democracy that is not experienced in any other political party in this country. nyenchakare Mafabi naza kuba ari muri Jinja City omucyanga ncyo kimwe cya Busoga. Bane bamama mbasaba zomwe wayimwe unambe mupaka luluka imwe nenda kukola ebetu ya mwenda obuwa buve mu cyaro muno tokora kubone moto ya Afrika beti tukole bulungi tukole infra ya faye yongere tufanese ndemuchi musawu Abwa TV West Dusenyomo Gideon. Orukwebe mbere chibina cha Alliance for National Transformation retired Major General Mchagrigo Muntu erizoba yasibu mu district ya Mtoma harukushero bushagije okuza hantebe yobwa president omukaruru akarukuza kuterwa oko kubanza 2026 na njirangu yatoranwa amana eja kugata ahakurwana soboro bwenguzi obutekere musheto mu ihanga. General Mugisha Muntu campaign ze yazikoro muri Katenga, Mtoma, Kabera, Ijumo na Bitereko. Abashuma kandi abure muntu wena rukwende byabusha uranga yatugerere Mbabazi n'abantu bikiriza muntu ngaba president wihange imwe abarwende byabusha mumanye ngo mubere muriya obuhwa nkembeba zo mwitungu ebyabusha nibatakiro kugira ngo waje na wibeseze zo mu bumusho okurjera hari General Muntu enguze shenshiri hanga yari kahamushokoro tutahekora no tunga sente kokano notunga ngomahanda etebekile kondije muntu ko kubaza kutunga bitu kugira ngo abukoryoko wibeseze zo mu bumusho omuntu yafa kugira ngo tari Mbabazi ni nkwigataro mu kikome yabore mutabano wanje yabore mukuru wanje yabore murumuna wanje yabore shwento yabore mawento yabore kazini yabore aunt nozu kwata ni nkwigataro mu kikome tu. General Mugisha Muntu yaraganise kutandikaho banka ari kurabira mu government irabenehereza abantu asenta hamagoba make mununga kibabase okukoremera mu bakagoba koko ro development bank etire esente omza bank zone zikubazo ezo kumanya ngo owaza kugura cyoma echo kusa echo kamura buto ebyomo byo muringo nkeje yon yayeguze sente omu bank izo kureba ngo esente zirya hanze esonga no kugira ngo tubinge omwirima okutetori omwirima okubiyo kumaro bwire buringo omwirima ombyo buhereza ebyamagara ombuhereza abatura ba Mtoma abagambaho na TV West bashoronze nshonga ezibarkwenda president orakurateho akoreho okuboneza ihanga ninkunda umwebembezi kutandikira rero si wanu kahigo uyu n'uburinganiza umbantu bona so itanga bashomeza nshaba president urukuza kwisha uturatere akarabamo atuyamenkije abamashomero ayongera abashomese mishara akubata abashomese bari mugati barukora. General Muntu nyenchakare nasibo muri Rubirizi arukurundo ubushagiti amakuru akagasha kwa Abraham Muganzi na Ben Muhozi. Mwebere habashaje baitu bamakuru. President w'Ikigambo National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu erizoba yasibu mu district ya Bugweri na Mutumba arukora campaigns kandi arukuronda obushagiki bwo kumutwala omuntebe iyo bwa president. Kyagulanyi haba yabaraganise ngutononji nokora project ezo kubihomboro. Agacencwire nibo bayakira president wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu omukyare kyabwoyo mugomboro yabo yanga omu district ya Bugweri.
Kyagulanyi watandikire campaign ze omu kyange kya Busoga yahereze kutambura district mushanju kandi ebigambo bye tebikahindukire okurugerera hari manifesto ye aho ababugweri na Namutumba yaboreka ko kyanga kyabo kyakubire kikurakurine baba bine nguto nungi ezero kubagita n'ebindi byanga. Oguyasha babatezi bakaruru okutora n'abebembezi ahandengwe zindi abine bigendererwa ebyentunguka. Kyagulanyi nagira ngo Busoga ni kimwe habyanga ebikirye nyuma ahabwa bworo ngo nahabwa icyo kubara mutorane naija kuburwanisiza kimwe. Enshonga z'emirimo eziri kuteganisa eminyeto obuhingi nebyo bwegese burungi nabyo yabigambaho nk'enshonga nkuru. Kyagulanyi akineyo district ina okuhendera campaign ze omu kyanga ekyo kya Busoga kandi nyenkyakare naija kusiiba mu mayuge hamwe n'iganga ndi Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire. Ntujwa kumuro kandi kuturagarutse ntujagaruka n'amakuru agarukurataho nguma ha TV West. Agarukurataho abebembezo muri Rukunziri district by'umutizo rutaro ahabarire center za parish development model washanga ngo nubwe center twasira abantu okabatu bakagaruka wabara Mbabazi biyaho. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchemo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel Rukunjiri. Ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33. Nyebiti kubyenda. Penkoni. Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Nwenda kuchamuka mpenkoni. Legenda.
yakini cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ni kwamani uhindiko mushisha nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wakinkorire iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cyo mwako kurwumuru rwanya mahembe sako ekiruha bwa buryomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinji okwenda kubomwe mubaraye hangurira ekitereke cyo mwakogu kiriro mataji gitu nkidagera kuru erukushanga umurubwizi bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo umurembo mbarara hamwe n'itageri cyo muri banda RK&N Plaza ahashungine na kitoke stage oyetunjire account utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira bugenyi na rwanya mahembe sako gamba nitwe aharuzura mushaje 83 kinana na mukaga 23 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo busingi ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo gwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwami tera chairman wembaga akongeze yo nako kishahe mu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanuzira ntanga wanje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamibwa ba UNPS. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or scan to download Momo app and pay for anything. No hassle for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add core with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Bunyaruguru development sako yakuretera ishitereke nyamurunji ahiburiwa mwarije kwangura bwanyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 otehireyo rere kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwini wasevinga miliyoni 2 n'ishweka ningo kazugura mu emigabo notungo mugisha go kwangure wasevinga emitwara 5 ningo kazugura emigabo notungo mugisha go kwangure mbuzi wasevinga emitwara 2 ningo kazugura emigabo notungo mugisha go kwangure nkoko shukari emuceri emigati nebindi binji nibaharoni za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra Chitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cya Kenyonyi omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetoro rihangariyona. Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu.
manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wearing ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo mu muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pensi yona nesente konga tanywire mbogo nyukushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Kuruka yemka humro factory yomwani ya Inspire Africa Coffee Park etongwize ebintu byerukora okurwa omwani omwishaza lya Kajara mu district ya Ntungamo ebintu birumu omwano go kunywa amajuta go kwesiga nebindu binji kandi hati nibyija kubana buguzi bo mukatare aka Uganda no mahanga agaheru ya Inspire Africa Coffee Park eshohwize bintu ebyetwirene korokurugo mwani okutandika kuguzubwo mukataro mu Uganda na no mahanga gahedo. Chief Justice Owinyidoro ni watongwize bintu ebi kandi asimeremere mekozirwe aha factory ji okwika kushohoza omwana ugonjirwe ho mutindo kandi urgurukuza kubana kuguzubwa no mahanga gahedo. And the best I can tell you is that we shall give you the best product, a product that is accepted on any international sale, that you, Ugandan, can be able to be proud wherever you go around the world. Everybody in the value chain of coffee. For the World Coffee Day we're celebrating here. In this regard, I congratulate the people of Ntungamo for hosting this day. Omukoro go gwishirweho n'abaminister batari bamwe na bamwe. Let us commit supporting our farmers, promoting value addition, empowering local enterprises, and building strategic partnerships that will make Uganda a global powerhouse in coffee. The substation is very critical. It receives power, stabilizes it for onward transmission to other users. So what we are going to do at Mirama, we are going to inject a transformer that is going to be dedicated to this plant. Sam Muchunguzi mukuru wa district ya Ntungamo ahijira abanya-Uganda okukira munonga abanya-Ntungamo okuhagira ebintu byone bikozerwa omwani ahari Africa Coffee Park. Icyo kubanza cya byona ntonda products zitu za Ntungamo turebe ziryo mu market one locally and internationally. Agwa nkani nyenda ngo kwa mwenda tubentu president Yoweri Kaguta Museveni president wihanga tukantu wenda ngo abe na flagging off the first torera kugenda kutwara ebindebi aha Mombasa. Of course ibanda twine coffee union na leta the members of our coffee union na bareta kusoma kandi basoma tuyabahingi bomwani kandi nyenda kubasubaringa ngo ibanda we are ready kugura omwani products zikurwa omwani gwitu kandi tukahinga omwani tukagureta aha echarge monka product nacho tukachugura tukashituma makagitu aba Inspire Africa Coffee Park omwana no bagukora mu bintu byinji nkakawa ebyo kunywa amajuta go kurya na gukwesiga yogurt za biscuit na nebindi byinji kandi ebi byona president Yoweri Museveni naza kubitongoza ho kutandika kuguzubwo mahanga gahedo esandere kwija ahabwa TV West and area Sartugusa. Gusa aba Majibu Africa bayiko muri Mbara City okwera abaturo kugura ibintu by'umurembe na mnonga ebyo munju ahibanja kandi okashashura mpora abantu baguza TVs, fridges, cookers, sound system nebindi.
Majibu Africa ombutongore erizo abantu batonguza encourage aho murembo rwambarara okugura ebintu aroni na munonga ebikosebwa omagara g'omuntu wa burijo ebyomuka ati no rankeji kuka ne ya miliyoni 2.6 konka Majibu Africa ne kwihiraho ebicweka nimazashashire ebicweka byawo 30 aha buri 10 ubona kutwaye ikintu cyawe nguko kuba nocenda tukereza umwanya gumwaka gumwe ubona kuzishashura ozimarayo bene waboriyokwe netaga TV netaga kuka netaga ka fridge netaga bone bitu byo kwano yenda tunene moto kwesipasa kusia hombe no mu services zitwe zindi aba amurundogo bakwatansa n'amaduka gabo kutekatekango gine bintebe ombwinje kandi ombika bitarukushana Rachimuloza twakolaganye ne TM Electronics balina brands zonna oyagala Toshiba oyagala Hisense oyagala Skyworth oyagala Media brand yonna kati batuva ku brand buli brand ina product oyagala TV oyagala cooker oyagala washing machine oyagala home theater oyagala sound bar like name it oyagala fridge oyagala aba business mwagala freezer mwagala zino TV za display abagenda okola bu business obutono mwagala zino juice dispensers what do you buli chokwatako ebei joyagala osasula ko bitundu 3 ku buli 10 ngogenda ne kintu waka osasula mpola ohiro okugura ebintu ebi ahibanja abantu bajangu hariho n'ebiconco byokangura okugura ebintu nitwe okaza social media okatutaginga #Majibu Africa noza kwehangura ebirabo biro branded ebikugo Majibu Africa nka t-shirts nga bwa flaska nga za water bottles mwene ebintu bityo mwene byokwasa kukola mu life yawe ninga kushi in your day to day lives orukwenda kumanya biri kukiraho nobasa kuba ikirasemo noti mushanje 5 nkaga nina not ina nkaga nishatu basa kusika hamyanya yitwa Harimbarat bya hari TM shop ya Hisense tulina na mwanyo gundi nibagweta Rakani that is computer services naho no basa kubahikaho obihehe ebintu ebitwasa kubantu kusyaho nkitwa ba Majibu Africa awa TV West ndisenyomo Gideon aho murimbar Omuhezi wa RDC abwari kunjira district Wilberforce Songo Mahimsibwe aragira bibyo kwerinda kwiga parish chief owo mu rukogwa bikongozo omno wa Kafunjo ho muri Nyacenyi rukunjira district abo kutekatekwaho kuba bihireho abantu sente okubaha esente za parish development model abariyo bahigwa bundi numa harimo Elias Agabakazane owo mu rukogwa Kafunjo Timothy Byona Owamurika gwa bikongozo n'umuhandiki wa Kafunzo PDM Sako Julius Batumwa twashanga ngo kizibuno ba parish chiefs na ba secretaries ba PDM Sako bozo ba PDM Sako cyangwa secretaries nibo bakucira kukosa nkaba buroka b'ubuciko bwa PDM kugenda bakaza kurunda sentumba utoro kure bikongozo hari kizibu cya secretary yeni na Kafunzo ni secretary bona bo babareno wakuriye warena aruko kayashishura anugu yabo mitwara abiri za kufunizwa ukaziherezo kandi kindi hanga kiko ka bari kimodo barajambara bahaga kasimo tibakatwaka kase kabaga kasimo Omuhezi wa RDC habwa rukunje district Wilberforce ongo Mahembisibwe nagira ngo tubarukuza kwitera muntu weneresho oro kuteganisa program za government omu district eji abatakasete zaba bakora ki ino kubaza chemani twashanga ngo nubwe sente twazira abantu okabatu bakagaruka babara Mbabazi biyaho mwene itono twatuma ngo tukahereza umuntu miliyoni umuntu taragirebere na twatandika ihuru ryo kugira ngo tugende tuhita abantu aba bafurare sente tubabuze n'amazima miliyoni yeyona akagitunga wayitegereza kuyakuba taragitungere yafurere umutwaro ushanju
makumyashatu ikazanka makumyabiri kunamariya nayo ikahari chifu yagumara agira ngo amazina ganje gashobire nawe akanyindi kwa 8 chifu watuma 20 chifu 8 okurugeraho abatura bakabana bashashura kutandikiraho emitwaro 10 kugaruka higuru okutunga sente za PDM ngaliye kumushija na emitwaro 15 hati kumpeza njira nti esete zanzo ozingarurire wawakodije statement esete agira timiza kuhereza emitwaro 5 ntapana ntobwe mpereza hi 10 nsigare ndabanje chifa kabari owazire kumugana chifu wetaro ukano yako wataro naza kusoso omurundi gwa kabiri gwa kashatu turaza kwisha kakwate emitwaro 10 najihagodi emitwaro 12 najikwata omurundi gumwe najitaho najihereza gumushija najimutwariro weye muka gasha kwa Dan basibiye Very done, Basibi. Umureberezi w'ubureberezi bwa Western Kole Right Reverend Johnson Twinomjone arabwira abo bona bina karmo ako barukoroka kwata kurunji abo barukukora ebirukubahwe obirukubahebwa kukora abire nakwasa Office General Manager msya wa Jubilee Sacco district ya Bushenyi. Jeraha mureberezi w'ubureberezi bwa Western Kole neki hano kubona umurimo gatandika kugwatijaga okebwa no gukora ubujunanizi bwo bwakwirwe ecyaro kugira ngo kirugirireho binjo kubingwa imirimo yabo ngo ruhaga kuhereza office tia kuhereza icyo kuzanaramo tia kuhereza kugira ngo unyowe n'inyamuki naba yacyuhereza okureba ngo wakitwara nk'umugisha abo kwa no mugisha kumuhereza no kugasira abantu be umurebereza bire nakwasa General Manager wa Jubilee Sacco musya office okutandika gukora lesente z'abantu zo bomututu yabo nzurga nibeja ngo bazikuze zibakuze namushaba ngo arebe ngo yabo mwesugwa kandi yakora umurimo uguruhanga yamukwata no gutwa mukwata umuzina riye kekanisa kindly work with your team, with your members, with the rest of the management team. Support them, and I want to show you they will support you. It is a very great team, and if we continue on this trajectory of growth, we shall be able to make it to where we want to be. Ronald Mugisho kwasiwe office araganiso gukora namani okutungura Jubilee Sacco. Our Sacco is bigger than any of us, and the biggest component of it is its vision and the mission. We shall do whatever is in our means to uphold this, promote it, and take it there. And this is the time I'm calling upon the General Manager who's coming in. Let your decisions be guided by the principles of cooperatives. Jubilee Sacco katanu kumagwara kumurwe na 9 na mushanju negenerwa cyo kwihaba kurista yo mboro n'ubukene gasha kwa Abraham Muganzi. Ekatumireho tuchwenira ganda makuru otargaha TV West. Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabirneshatu na 26 akiteka eri Higher Education Student Financing Act. Abakozesa ni mwe mujicibwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyiro mu ntebekanisa yo kushomera hibanja abari yahamirimo yanyu nkuko biragiro birikuragira okwanga kuratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebirukiraho tera note ibira note mwenda note mukaga
565 naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri ibanja ryawe eri washomireho kibase empiha kurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa abandi abeji abatine cashurira okwika biroto byabo ebyo bwegese obuharengurwa Chigarama People Sacco keeps abakugu omukurwana sobworo okubika sente hamwe no kwereza loans ahanshajinche babaretere kitereke cha Christmas rebe kitereke cyatandikire kandi okutaha omukazano akarkwija kwendera ebiro 20 byokwezi ku10 omwaka ogu imwe ba members n'abari kwenda kwa ba members mwena numwakirwa okwigura account nishirinje omutwaro gumwene chwekazo nuko base kubika no kuyayo sente omatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba nyakambu na itendero omurishema butare na karungu omurbuhweju mbarara site ibanda omutauni hamwe na sanga omurichuruhura district manya ebyo kuhangura harmente amabuzi nebindi binji keeps financial services for all. Musiko abadomu lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu amazina ndi John Patrick Byarhanga hazokumanya kuturumu aha twine masarazi aho ngezi ntarikumanya uye 12 fresh sore kiza aho naho nkazo fresh sore bamba sore yabo kongo mukukozesa birunje byeyino sore yabo tekukira kolarara aha ni ndise nkoko sore ni njukozesa ku blooding nkoko nke 15 13 15 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti 8 noti hashatu na mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Omuganda makuru abatura baheriro mjera gwa Rwizo mbyaro bya Rwanyampazi na Rushasha bubaro muri Kashari Mbara district batanko kwinge bicori nkomuringo go kubahereza intasi yabwanyuma yo kwemerezwa okutimba omushenyi omujero gwa Rwizi. Stephen Moll arukwebembera imiromo ya Ministry y'Amizi n'obuhangwa ahabwa Southwestern Region yashaba abahebwa omusirogu okukozesa kurungi kibe cyo kureberaho okushendashenda abakiremire ombishar. And I know there are many more to come for God and my country. And I want to really re-echo the commitments that are given by my colleagues that we shall champion these good practices that they have started. And I want Ntukoda to be a pilot for so many that will come. We are here as the Minister of Water with NEMA, but also there are so many partners in the background that are looking forward
to these practices. Gitwe tukuhinga omucungwa emicungwa konka oguza nk'emicungwa enkayo nanko omutwaro gumwe konka bo mucungwa gwabo gugumwe nibaguturetera tugugure 25 so bo amizi nibagatwara nk'ekintu cyo mugasho munonga kandi nibagezaho kugira ngo bagarinde kugira ngo gatoma abwo kwensi yabo eyo mire munonga. Omusoro guguri ahitaka rukwingana hekazi 3 kandi abarukuza kugoboramo nabo abayemereziwe okutimba omushenyi omugera gwa Rizi omucyaro ecyaro Nyampazi na Rushasha Mbare Kashari district ne Yambarara. Arho abandi abo mbyare bindi abacyatimba omushenyi kandi ntuma yangu nibashisha so hati twe nkabanema nitwenda ngo twatanise nimwe nko kumwakora nko kumwikirize kurugamu mukikiriza kore bindi twatanise nimwe ebyanyu nabyo birebeke ngo byabonera byagenda misho nyenda kubasima aho kwa mukahaburwa kandi kumwahabwirwe ikimba bahabwire mwakikuratara timu y'abantu bagambere ya Katojo abo bakayisistinga bajya ngo ito teuftimba omushenyi mu Rwizi whatever case it may be teuguma kugati no teriho target kandi mbere mu complaining ito kabatwemeje twemerera ahabwe cyabo mu Rwizi abo abakatojo bagumizemo this time ibintu biyone bihinduka hata mesho gona tugatire Katojo. Abaturo mu cyaro cya Nyampazi nibagira ngo omusirogu nibaza kubyaramwe bicori kandi hariho nahandi ahi batandikire okubyara na za watermelon okwiyamwe ntasi so bagira ngo kumwe mwarwo mu Rwizi kumukiza kurwo mu Rwizi nkizakwatanisana nimwe numa government ne yamba abantu abeterine mukore group then nabwanyuma nza kuba ntubashakira nkaza PDM na nebitongore binde kubijemu twatena nema nza kuba bahubiyambi abukubanye intasi yanyu twagibihaho konka twagira ngo katutandikeho ekibina twatandikaho boxi omwe ntonagamo 20 zitu tuzibika ngo zitubiseho ncyakare kutarakashenye twabagana obundi zikaje kizatuyamba abatura nibashaba empabuhwezi okubakwateraho bakabashagika omuntebekanisa zabo okora projects ezirukorauka okubaretera entasi nde Michael Tumwakire awa TV West Agacencwire. Abebembezi nibashabwa kukwatanisa na government kwera abo habatine emirimo home district ya Lyantonde ebigambirwa ha district ya Lyantonde omuhoro yo kurondera president obushaji chogwa Karuru akenkumibira na mukaga omu district ya Lyantonde nkama district aganda ombaro gw'abatine emirimo nigweyongera kandi ekiresireho obworo mu bantu namunonga eminyeto ahawe enshonga egi abatine emirimo nibashaba abebembezi okubateraho emiringo y'okutungamu emirimo bakiihamu entasya. Social and environmental issues, then we have education and development. So one whatever is enshonga ina tukagenda tureba rugemwe nikiza kikuwereka hamweji omunyeto eminyeto nebasa kwanguhira niga kwanguhira abanyabutegeki okugira ngo bakikozese omubutamanya kandi cyakure kitakikere. To mobilize the people instead of asking for money you ask for projects. Bajye kushaba se bashabe projects like echa drought na ngoni nyina assure me that you'll get to me a transformer for Katenu. The transformer, because and the transformers are there, they are there when it's gone. Okorugera hamenyeto nebechurenga munongo mbwire gwakaruru konka hibiru kwera bayabukana season. Wabula chensobolo okulabula abavubuka ku nsonga eyo nti abavubuka mwennyini mwabakiriza abantu ab'ekika ng'ekyo ba politicians abatali bakulembeze okubakozesa ne babawabya ate oluvannyuma ne muba nti temusobola kufunamu. My responsibility number one to be tandisha n'omujeshi to show the youth say no to money. Say no to money. That's the best we can do. Programs zikiriyo tuzikabire NRM n'enviitu y'omuzaire witu erukuza kutwiha omubworo shana waba otetebekanise. Gasha kwa Sandeke William.
Sandeke William kanso ya district ya Kabarore hingwize kiragiro ekigenderire kurwanisa kurubatiro bugabe bw'abana mu district age ekiragiro cyesru Child Protection and Labor Prevention 2024 kanchires regressa homuza kansala w'eminyeto kandi mukuru w'akachiko kebye sente okuteekatechera district abebyobwebembezi n'ekikura cy'abantu. Ekiragiro kigenderire kutaha emiringo yo kumaraho kukoresa abana emirimo barengire okubatwara mu bushwere bakiri bato hamwe n'endijo miringo ekiri kurubatirira obugabe bwabo. There's fishing, the second one pool table games, the third is children engaging in market activities during school days. Section 5, there are offenses, and these were the amendments that were made. A person who illegally keeps a child or children without following the right procedure commits an offense regardless of whether the intervention was in a good faith. Oraje merekeragira eki naija kuba nashashura umutango gw'emitwari kuma mu sente za Uganda okoma kumara umwaka gumwe narishi byombi. Show business in close proximity to a school shall be held liable on conviction to a fine of not exceeding 5 currency points or imprisonment of not more. Richard Rwabuhinga orumukuru wa district ya Kabarore nagira ngo emize yo kurobaterera obugabe bw'abana mu district ege ebirene yongera konkayi n'amasikongo ekiragire kine kija kugirwanisa okurora ngo obugabe bw'omwana hano Kabarore walindwa kurungi ekaragiro kyo obuturamara kiteka mu gazeti yihanga bija kwija mu magombora okurora twakibasomesa ngo kirakora kandi twete ba LOCs baitu wa the village enforcers batwatanize naitwe okora ngo ekaragiro kino cyatekwa mu nkora mu kwezi kwa 8 umwaka gw'2023 district ekarangerera kuyahandikira abana babishikira rushanje na babiri abatwirenda bakiro bato omukire kameze mukaga gonka bokwijuke bwangu abana baitu nyonyenche yaitu abana baitu wobuguda baitu kandi ekere tferwa mu abana baitu watferiyo buli kona akatwina tuganireho n'abamomoro ba kansara hantekateka yabo aha kiragire eki. Mr. Speaker, there are so many reasons why I support this, and automatically it is for the good of the child of this nation. I found over 20 children who are employed who are given birth. Mande Christopher or Deputy Community Development Officer wa Kabarore asimire ba kansara habwo korabya hwikiragire eki agumize ngo nikije kubahwera umukuru wa nsokoro baterero bugabe bw'abana abana no banagiriza ekini kirworo records za probation officer wetu ine abana tubar kusoma muwira bwo kusoma abana nabatera amabale abana nabatera amatafali abana nabeho umusenyi gasha kwa Jonathan Tusingwire Bare Jonathan Tusingwire reka tomero tugarukana makuru akebye msana Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. wakozesa momo nobu inamani kukushashuje biwagura ulikozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ningasho scanning code kudownloadinga momo app kushashuje kintu chona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine ulikozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho. What's our topic
traffic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it! All day confidence. Banya-Uganda, mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kuhindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash simu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omuca ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera mica yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kuhangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwa simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Makuru agebye msano timu y'abakozi ba Vision Group bari mu kwetebekantiza kwamani okwetekatechero msano ogubara beno baritana n'abeshongozi ba Burengero izoba omumpakeza Independence Cup msano bunugwisha kuba hebero mwenda okwezoku ahachaita Global High School. Ya TV West bwa hato kutendeka kwa yeri yone koracha icha Makarias Arena hano mu Mbarara ngwe base kuzamutindo murunjo kwetebekana zo muzano gwaye nabeshongozo babarengero izoba ahizoba niryo rumwe timu yaba makankanije kuritana na timu yaba boda kandi ubwo muzano gushakirwe mwizako Ariana Junior Nursery Primary School Embogo Drink Cool Events hamwe na Global High School twetebekanisa bro mwenda kugira ngo tubase kushakura burika koko nakararebeka by the way hatkawe magambira ba Vision Group mwetekateke mwijene ntundu bare nkisha tuzoka koragoro hako tu serious this show that we are serious injura yatera country ready to go injura yagwa ku kitwa ntwoleka ngo twina mani n'injura twagizandamu babeshongozi kuba reba bazo kwe bakabyama bije bari kumanya ngo shayona obenjuregwa obo mushana gwaka ntuza kubatera gori zitano batarebere munene Omuganda timu ya Mbarara Steri izoba yareretebekanisize kuritana ne ya UPDF mu muzano gwa Ligue nkuru ya Uganda ogurukuza kuzano haciye cyakaceka nyencyakare Mbarara Steri ije kuzano muzano gwo mu makagayo kaceka bwa nyuma y'ikigombe cyo kurompira mu Uganda cyafufa kwikiriza kaceka kuzanwa muzano ya Ligue waka okulaba nga tuwangula omupira gwencha era kitusanyusiza nnyo kituli kaceka waka we tuli used to timu webadde banga lyonna sabalenzi bali committed bali focused olunaku olwencha okulaba nga bafuna result ennungi okuwanguza olunaku olwencha batusamba timu ya UPDF twetebekanisa gye munonga mpira gwa nyencha kalaho muka kaceka era bakulire bigambo lwa mwanza ku kibe kiri nga amazima ntapaturukanekera ntupeta mwena mwize mutajire ebintu tujetekedde bulungi era tusaba abawagizi mujje mu bungi mujje mutwage tusobole okufuna winya face okewaka kale kindi timu ya Mbarara City yeryo muka muni bonire umupira wo kushamba kimajima pya mulungi ebyemizana ha TV West Wabariho kureba makuru agacenshire kurwo butwatandika kusiye butwagahendera wanaga kusiyona abantu Mbabazi Charity nyenda kwendeza kurara kurunji agandi gategereze nyenshakare
ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongwene Ivan no mupira master teacher muzebi sisi yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK Commission Betty abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuze Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizi